trebalo dugo da se bavimo, to je tačka 36, izvještaj o provođenju preporuka akcionog plana, preporuka Skupštine građana. Bojan Spasojević je s nama, on je s konferencije došao ovdje, pa je zamolio ako može da se vrati na konferenciju, da nas samo upozna, da idemo na ovu tačku 36, to je kratko, da možemo ovo iznijeti, da čovjek može ići. Evo, slažete li se? Samo možda komentar. Na što? Tačku 36, šta je bilo sa ovim zaključkom za luku? Hoćemo onda i to... Pa to ide amandman, to smo rekli na kraju. Nakon, jeste. Znači, to je u amandmanu, Irma. I zaključci i amandmani idu na kraju, glasat će se o njima posle pauze. Evo, ako se slažete, Bojane, izvoli. Kratko. Može, bit će kratko. Hvala vam svima. Dobar dan svima vijećnicima. Pozdrav. Želim vas izvijestiti o provođenju preporuka Skupštine građana u toku prošle godine, prvom i drugom kvartalu ove godine. Mi smo vam uputili, mislim da ste vidjeli izvještaj o 32 preporuke koje su nam omogućene strane Skupštine građana, odnosno koje su nam predložene na rješavanje. U okviru ovoga mi smo proveli znači 3 grupacije rješenja ovih problema na način da imamo znači grant sredstva koja su nam osigurana od strane Vijeća Europe u 2022. godine. Zatim imamo budžetska sredstva pomoću kojih smo riješili određeni dio preporuka i imamo sredstva koja se tek planiraju u toku ove godine, odnosno za koje su već potpisani ugovori i bit će realizirani do kraja godine. U toku protekle godine potpisivanje ugovora sa predstavnicima Vijeća Europe, grad Mostar dodijeljena su grant sredstva u iznosu od 35.000 eura. Navedena novčana sredstva realizirana su putem sistema javnih nabavki na način da se izvršilo hortikulturno uređenje 2 školska dvorišta, zatim izvršena je nabavka javnog mobilijara, odnosno nabavka kanti za otpadke, betonski i metalni, njih 55, i u sklopu od navedene aktivnosti izvršena je znači edukacijska radionica koja je provedena u 9. mjesecu prošle godine. Edukacijska radionica za učenike srednjih i osnovnih škola na temu čistoće i održavanja grada, kao i značaja same čistoće, znači i jedna cijela oblast je posvećena dendrologiji i zaštiti bilja i slično. U sklopu ove kampanje osigurane su znači 50 tabli za zabranu odlaganja krutog otpada i slično. Zatim postavljeno je znači svi 50 tabli za otpadke, zabranu znači odlaganja otpadaka. Zatim su nabavljene specijalizirane kante za otpadke, njih 12 za pseći ekskrement i do sada je postavljeno 10 istih. Budžetskim sredstvima u 2022. i 2023. realiziran je niz aktivnosti na uređenju javnih zelenih površina, što je u proteklih recimo 20 godina izuzetak, uzmemo li u obzir količinu sadnog materijala i slično što je posađeno. U ovom periodu izvršena je sadnja grmova i ukrasnog bilja na razdjelnim pojasima u dužini od 4 km, revitalizacija 7 kružnih tokova i formiranje 4 nova kružna toka, izvršena je ugradnja automatizovanog vodonatapnog sistema na svim kružnim tokovima i razdjelnicama, izvršena je redovna dopuna 90 stabala lišćara i 70 stabala čempresa po javnim zelenim površinama. Ovo se odnosi i na drvorede i na javne zelene površine tipa parternog zelenila. Također izvršena je revitalizacija parternog zelenila 4 dvorišta oko stambenih blokova gdje je urađena sjetva travnjaka i postavljanje automatizovanih sistema za vodonatapanje, znači vodonatapnih sistema kap po kap. Također u ovom periodu, u prvom kvartalu ove godine, izvršena je nabavka irigacijskih vreća za zalijevanje stabala, njih 176 je nabavljeno i njihovo postavljanje je danas u tijeku. Znači, krenuli smo sa njihovim postavljanjem. Također, u proteklom periodu zasađeno je 25.000 sadnica sezonskog cvijeća. Za ovu godinu planirano je sadnje 40.000 sadnica sezonskog cvijeća i 220 stabala. Ono što je važno od ove 32 preporuke, ovo što sam vam sada obrazložio, odnosi se na njih 11. Ostale preporuke su znači više karaktera koji nisu vezani za komunalu. Ono što je još važno da napomenem i što to od nas traži Vijeće Europe, da vas informiram da je u proteklom periodu 2023. godini dodijeljena su nam grant sredstva u iznosu 40.000
eura za organizaciju drugog deliberativnog procesa u gradu Mostaru, odnosno organizaciju Skupštine građana. U toku su znači aktivne pripreme za ovu Skupštinu građana, te konferencija koja se trenutno odvija u MEPAS-u je vezana za obuku u provođenju Skupštine građana. U odnosu na prvu Skupštinu građana koja je provedena 2021. kada je tema Skupštine bila bazirana na čistoći i održavanje javnih prostora u gradu Mostaru, tokom nastupajuće Skupštine teme koje će se bazirati u ovom periodu su turizam i privreda. To je ukratko vezano za ovaj izvještaj i tako. Hvala. Bojanu, otvaram diskusiju. Nema nikakvih pitanja, evo to je bilo više informacija koje smo bili dužni i obavezni da primimo k znanju, jer ovo je preporuka Skupštine građana. Znači, od 32 preporuke, 11 je kroz komunalu realizovano. Dobro. Hvala. Trebamo glasati za ovo. Dajem na glasanje ovaj izvještaj o provođenju preporuka akcionog plana, evo da ga prihvatamo. Ko je za? Ja, znanje. Da. Dobro. Koliko? 33 za, protiv nema, suzdržani nema, konstatujem da smo usvojili ovaj izvještaj. Molim vas, pauza do 15 sati. U 15 nastavak, do tada znači ovi amandmani i ovi zaključci da se razmotre, pa ćemo